naimbagal daw yung kakabsat ken gagayem daytoy kayat ko lang i-share kada kayo amin nga buybuya ditoy nupay adda kami apo ditoy abroad di mani po ditoy Santa Cruz Tenerife Spain nagbulanak apo iti Patani makita yo apo Patani datoy terrace mi di may isa nga paso daytoy apo to nang imulaak dayta tapos nagkalkalat ka mo to nanggana di dyan agkukay so na nga agbunga dadi pagbungaan na dituyen nagsabong-sabong basitan makitam dita po makita yo tauren no kasano apo ti ayat kong agmula ti ado tawam mo teres mo lang dito ayang ko iso nga nagmula nakti kasto ti paso apo ko ni pimintas limang to ni nagpinpatani dati apo ni patani numalagip yo nagbabasa kayo ti patani so ti aramitin tayo apo nga pagnalos tayo ti blackboard datoy patani datoy patani nga burik nga red datoy so nga iuray kong agsabong naglang to tapos adamot datoy turmeric kuna datay layang yelo DJ layang damo datoy laya bakir kuna dan sa datoy turmeric kuna tayo basta agas ti kolibria tapos nagmula na mot apo ti iti lemon dito in pasok lemon da kita data tapos idinagawit kami di 2019 July na nagawit kami to di July 15 July 15 2019 nangala na dato di JT ungol na dato dito apo ko pandan kay nyawit ko ipinadas ko yung mula na kasi mo tinagbalbalinan na basta nagluto may kami ti bangbang login na po yung nag-imas kakapsat ko ng pandan di makala na po dito pandan ko ngay nalak di ay likod ti balay daan ti Esther Orita Taroma di ban na Ilocos Norte di so nga dakil di pakalagligi pag dato'y kakapsat ta mamano lang ti adda pandan na dito nga talagang mira iti lang dito ko may isa lang ungol na di babayi kas di na sa inan ano sa kanisip sibukan yung nagpa adamo kamutit ko dito dagita kamutit na gito no adag sinikang kami tama sa ti bulong na ito yung agalanak no malagip yung post ko na pintas ti sabong na iso dato yung iso na agi December cactus ko na nga nagpintas ti sabong na iso dato yun nagaduti kuan nagrangpaya man tapos dito damot cactus ko at ay pangpangato dati ko 5 taon na dato yun datoy dito tapos dito yung mat nagmula na lata ti kamutit diyan titinga na inikakti gimata nakti aba aji kwa ada medyo agtubtubo iso tay mulak aba data di jay damot kamutit nga magre ag yelo dadya damot data ti sibolieta uno sibuyas diyan cho daw na pagbiag ko nga parehang siguro nakapoy ti ko na dato iso nga hangan na pintas tapos ada ginatang ko idi nga aba nga ada rosing na imulak kan datoy tanyo ata abak imulak kan datoy plastic nga kwati ati plastic nga kwati danom imulak nakastama ti nagbalinan na nagadu sabong na ay nagadu bulong na ko nakidi ijeba zero na minula maniti kamuti ton dahil zero na data so nga uray no dakati apo no talaga nga nagagat ka panunot gumatang nakti ay daga tapos imula-mulak ti kaskas to ko nagbilag ko kung kunak ni mami may ay kadantan sa ati bulong nan ta pigutan ta masay gustong masidata ko no ay di abay naman nang nangungatak man ti may nga botelya datoy plastic ti danom kasta manin kasta duadan tayo nakado so ano kaya mi tagsida kini mami maiti aba nga pinugutan mabaling kami nga sita tududua kami so nga data tilangan na po na makita yo data aba data kakabsat ka gayem mabaling ko kay katanta ubak na kami ti pinilo ti nga ikan prito nga ikan data apo na kita nyo dyan nagmula ka na nagmula naktikas to nagkuala ginatang kula dato nga bagas ti aba nga darusing na sa ko mula gimata nga matidagana na nagkastamot to na po ni kasla na mula dati pagbabasaanan kasi di ba kasta tilangan na po nagpresko tapos
Ada pa suming katakol. Minula maninti kam kamuti kan. Idi nagawid kami, kamuti dati apo. Dati ko kwa. Tugi. Nagkalkalat ka dati aba ayin padawat ni Mari Aquino datoy. Darusing na kay dinawat ko di may sa ni nagkalkalat ka mo nga nagkaskastan ni gala jay. Jay. Dajay kakapsat o kasjay. Kakalat kat isuna naglawan nagadutin na nakananan kapsa kasjay. Tapos abay na nangyawit kami dito nang isangpot kami iti Santol nga pinangsigang ko aji sikang nakidi duling ko dati bukol na kakapsat sa kumbilag imulak ni nagbalimo nga kastuyan na po Santol nga naglapsatan ni Santol ko datoy abay dati babati kamutit kanabay datoy tugi imula datoy ni nagsuko ko nagdakalamot ng kapsat ni Santol ba dito dati pa lang nga damdamo nga lang nga Santol dito Spain no agbiag datoy tagbunga dito pa lang ti Santol nga amok nga da Santol dito Santa Cruz Tenerife Spain Canary Island Santol datoy apo jak amuno kasanon to dumakkel datoy kadatoy malaterisme no kasanon to ti pamay ako na po baka agpangado tati kagbungan to dati Santol ko apo iso nga agyam yamanak ta yalim pagarup apo nga agbiag dati Santol kita nyo na nagpintas ni naglang to ati ko iso nga nagpintas ti imam kung kunada kanyak nga agmula so nga dati apo Santol datoy makita ya po naglapsat ti bulong na Santol datoy apo iso nga impapaigid ko dito alad-aladak ti kaskas tata siyempre gito ubing nga mahanda nga ikuan gito ubing tamo dagito nga ungtak ida no dadaoy dati dada bulong Santol data apo jay baba na kamutit ada babatit nga Santol pa dito ada lakakatuwa na kakapsa ato Santol dagito Santol datoy jay baba na kamutit dito ti pagkalak no kaya kamutit ko apo na nag-green so nga no talaga nga nagagat ka uri datoy apo ka apo takayat mo tag mula gumatang ka ti paso gumatang ka ti daga tapos agmula ka ti teres mo kasla ka man ita Pilipinas nakalawlaw ti mulaan nyo apo ita Pilipinas liklikot ti balbalayo sangsango ti balbalayo awampay ti may mula no nagsasadot gid duma apo nga kwa naglawat ti mulandang ni kaya dati mapan dumawat apo ti bulong ugot ti kamutit ti karkaruba ko dito ko ni abroad dati yang ko apo kita balbalay teres mi dati pagbalay-bayang taglalok data kita nyo apo dati apo samantala dito nga nagbasita nga daga apo makamula nak makabagbiag nak ti Santol agitoy tugi kada aba kada kamutit pariya sibolyeta uno sibuyas kung kunana sibuyas awang gaminin sibuyas dati nga matayon dito apo nakunayo tapos nag-live na ginatang ni Mami May daytoy. So dati ti kanayo nga makita nag-live na. Di zero na di mula nga Santol nga man unay nga nagbiad. Data. Tapos may isang masitira nagmula na mo ti yerba buena toy. Data yerba buena ti ati agas ti letteg nga kunada nagana datoy yerba buena datoy. Data. Kapsat kita niya teres bidato pag-ipa ng tiglalaok so nga medyo nawara no kita yerba buena dato uno nya nagana dato nya tay agas tiliteg ta Pilipinas tay agas ati nabanglo ti ango na nya nagano dato nya hangaw yerba buena dato tay nalipata ko kasta tilanganan nagana data na sino ti makaitid ti boy iti nagana dato yung medicinal plants ta Pilipinas nga pagkwatileteg no kwatay itapal mo ko mababang aran dati leteg dato ni kakapsat ng kaya amuyo dato apo yan damo nagana idi ato yan nalipata ko kasi apo kita nyo ito apo ti mulmula ti no mo ti biyang basta dagi abak ni naglalapsat dagi abak pa bading kami sila kin ni Mami Mayen yan abang data tay Santol ko data mo datay tugi kalkalat ka to diya ka mo papanan na kalkalat kat ni nakatadayo na panan na dato yan iso nga
Kada kayo amin nga nagbuya po, hanggang iparapare dagito i-share ko lang apo tapno mabuya yumat. Tapno da kayo apo nga dagito abroad nga ado napintas ti pagmula na ti teres na makamula kayo uray no tapno ti kastapo. Dito makakuha kay pa dito apo makaramit kay pa apo ti ko dito. Siyempre idi agkuanak pa iti ko dito apo ti pareya. Nagadunga pareya idi dito yun, dati tinagkuan ti pareya idi. Ipasindayaw ko pa ang pareya nga drakuli di at itidag dito ko iti lumabas ka lalo dito na nga ti second floor na makita da ka ag-usum da kita da iti Espanyol sa Kasyapo. Dito yung may dito madanag tinay dito nang kuanak kita kan pat nga manok ko apo nagdala ko lang magilog na mo ton dagiti taraw ko iso nga napulpulisak pa dito yun nga ipaikat na manukon tagag taraw nga tarak di aji kawit ang di upang nga duwa ilog na nga ilaw nakailog na mo ti 50 na iso nga mayat apo dito ayang minam. Thank you very much for watching. Manipo dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. To host iti liwliwag ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. I-share ko lang apo dato yung video. Ket pangaso yung aming nga video kapo masapol nga buyaon yung mot basit tapno ti kasta po umadumot ti views na po. Dahil lang apo kay tagyaman na kadagiti support tayo, dagiti nag-subscribe kay dagiti nag-subscribe pa. Thank you very much sa Roderick Temporal Ben Lizardo Molina ti host iti liwliwagan rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Thank you very much.